Gospodine Wicker, došli ste u Europu radi obilježavanja 40. godišnjice potpisivanja Helsinške deklaracije, koja je između ostalog potvrdila principe teritorijalnog integriteta evropskih država. Danas su granice u Europi ponovo u opasnosti. Rusija je aneksirala Krim, okupirala je moldavsku teritoriju Pridnjestrovlje, gruzijsku Abhaziju i Južnu Osetiju. Da li je Helsinška deklaracija mrtva? No, they're not dead at all, and we're going to make that clear once again at the Parliamentary Assembly of the OSCE, which begins meeting tomorrow. Ne, nije uopće. I mi ćemo to ponovno naglasiti pred parlamentarnom skupštinom OSCE-a u Helsinkiju. 9 members of the House and Senate from the United States, and we will participate. U pitanju je godišnje zasjedanje Skupštine na kojem razmatramo više tema s fokusom na činjenicu da Rusija nastavlja narušavati sve principe Helsinške deklaracije. Chief of which are Russia's continued violations of every principle in the Helsinki Accords. Senator, neki ruski zvaničnici optužuju Sjedinjene države za orkestriranje protesta i revoluciju u Armeniji, Gruziji, Ukrajini, čak i u Makedoniji. Kako odgovarate na te optužbe? Well, I would respond in this way. We welcome an open and transparent broadcasting. Pa odgovorit ću ovako. Pozdravljamo otvoreno i transparentno objavljivanje stavova zainteresiranih organizacija kojima će biti dozvoljeno da uđu na ova područja i kažu istinu kako je oni vide. To engage in systematic false propaganda. Međutim, to nije neobično za rusku vladu da pokreće sistematsku lažnu propagandu i veoma je uspješna u tome da pokuša diskreditirati Sjedinjene države i nacije koje se zalažu za transparentnost, vladavinu prava i slobodu odlučivanja. Nisam iznenađen ničim što ruska propaganda plasira u pokušaju da diskreditiraju nas koji se protivimo ruskom narušavanju skoro svakog principa, ne samo onih principa iz završnog akta iz Helsinkija, već i principa Povelje Ujedinjenih naroda. Of almost every principle from not only from the Helsinki Final Act but also the United Nations Charter. Niko ne želi hladni rat, to je rečenica koju često čujemo, ali nije li taj rat već započeo? Well, certainly we don't want a Cold War. I will have to acknowledge that a Cold War. Sigurno je da ne želimo hladni rat. Moram priznati da je hladni rat mnogo bolji od vrućeg rata i iskreno, to je ono što smo vidjeli na Krimu i u istočnoj Ukrajini. Trupe koje podržava Rusija su otvorile vatru, što je za rezultat imalo mnogobrojne žrtve. Znači za one ljude koji su bili u borbama, okršajima i sukobima, oni su mrtvi i njih ne možemo vratiti. Znači za njih je to vrući rat. Nadam se danu kada ćemo se vratiti na ono što smo prije deceniju i pol imali sa Rusijom. Prijateljstvo, otvorenost, razmjene između Rusije, bivših sovjetskih zemalja i Sjedinjenih Američkih država. To je moj cilj. Continued friendship and openness and exchanges between Russia, the former Soviet countries and the United States of America. That's what my goal is. But if the Međutim, ako ruski lider, gospodin Putin, bude insistirao na nastavku svojih aktivnosti, onda smatram da je bitno za nas, koji se zalažemo za slobodu, da nastavimo čvrsto stajati i govoriti istinu i pokažemo ostatku svijeta da prepoznajemo aktivnosti gospodina Putina i vidimo ih onakve kakve jesu. Narušavanje skoro svakog principa slobode, narušavanje prava drugih zemalja i negiranje vladavine zakona. Senator, in United Nations there is currently a diplomatic
U Ujedinjenim narodima se trenutno vodi diplomatska bitka oko rezolucije koja bi osudila genocid u Srebrenici. Rusija, koja je bliska sa Srbijom, je podijelila drugi nacrt rezolucije u kojem se ne spominju niti Srebrenica, niti genocid. Kako kvalifikujete izjave koje negiraju tvrdnje da je masakr u Srebrenici po definiciji genocid? Well, let me tell you how strongly the United States feels about this issue on a bipartisan basis. I'm a Republican. Pa dozvolite da kažem šta mislim o tome sa dvopartijskog gledišta. Ja sam republikanski senator u Američkom kongresu. Biću dio dvopartijske delegacije narednog vikenda i putovaću u Srebrenicu sa timom na čijem je čelu bivši američki predsjednik Clinton. Mogu vam reći da trenutni američki predsjednik Barack Obama ima više nego jasan stav o ovome, da je poslao bivšeg američkog predsjednika da predstavlja SAD i da predvodi dvostranačku delegaciju na obilježavanju 20. godišnjice Srebrenice. To commemorate the 20th anniversary of this massacre. And the clear message, I think, that the world stage will I mislim da će narednog vikenda Bill Clinton poslati jasnu poruku svijetu. Jeste genocid, izvršeno je nasilje, neopisiva zvjerstva. I bitno je da 20 godina kasnije priznamo to i da nikada ne zaboravimo da bismo mogli spriječiti da se tako nešto desi u budućnosti. To će biti veoma jasna izjava u skladu sa stavom velike većine Amerikanaca. So that will be a very firm statement about the viewpoint of the vast majority of Americans. Speaking of the region, Kada govorimo o regionu, Kosovo je proglasilo nezavisnost od Srbije 2008. godine, ali Srbija i Rusija i dalje ne priznaju njegovu državnost. Ruski predsjednik Vladimir Putin je čak i koristio nezavisnost Kosova kao opravdanje za Krim. Da li je Balkan Putinovo igralište, kako to mnogi navode? Is Balkans a playground for Putin, as some have observed? Well, let me say that the entire history of President Putin has been to use pretext after pretext to justify. Reći ću da je kompletna povijest predsjednika Putina takva da je samo koristio izgovor za izgovorom za ono što radi, bez obzira da li to bila Južna Osetija, cijela Gruzija ili naselje koje vrši već više od godinu i pol u istočnoj Ukrajini. Uvijek postoji izgovor. There's always a pretext. This has been roundly denounced and shown to be a falsehood by overwhelming adoption of resolutions in the United Nations, in the OSCE Parliamentary Assembly. Last year, almost exactly a year ago, sve to podvrgnuto i pokazalo se neistinim, a UN, parlamentarna skupština OSCE-a i drugi su usvojili velik broj rezolucija. Samo ću reći ovo, ruski narod ne treba da osjeća neprijateljstvo američkog naroda, Evropske zajednice, članica Evropske unije. Želimo biti prijatelji. Ljudi koji vole slobodu žele biti prijatelji sa ruskim narodom. That cannot be explained away by Mr. Putin. You know, let me just say this. Ja se radujem danu kada će Rusiju voditi neko vrijedan njihovih snova o slobodi i otvorenosti. Mislim kada bi željeli da mogu izabrati svoje vođe, učestvovati na izborima u kojima ishod nije unaprijed poznat i kojim nemate razloge da učestvujete. Mislim da se ruski narod nada tom danu. And I actually look forward to a day when Russia is led by people, by someone worthy of their dreams of freedom and openness. They want to be able, I would think, to choose their own leaders, to participate in an election where you don't know at the beginning that one strong
man is going to win, and there's no real reason to participate. Senator, let's turn to slightly another issue, the militant group of Islamic State. This is a global issue, but let's discuss particularly Western Balkans. Kosovo, Albania, Bosnia. Neki građani Kosova, Albanije, Bosne i Hercegovine i drugih balkanskih zemalja su se pridružili borcima Islamske države. Šta te zemlje treba da urade da bi se uspješno suočile sa ovim globalnim izazovom? Well, I think we need to recognize that ISIS is effective in the social media with a certain strain of human nature. Moramo shvatiti da je ISIS veoma uspješan na društvenim mrežama sa određenom grupom ljudi i nije potrebno mnogo njih da naprave probleme. To se ne dešava samo na Balkanu, već i u Sjedinjenim državama, Velikoj Britaniji i Kanadi. Regrutuju mlade ljude putem interneta i društvenih mreža, ubjeđujući ih da treba da dođu i bore se na strani Islamske države. Znate, to se nije moralo desiti i veoma sam kritičan prema trenutačnoj američkoj administraciji. Prethodna administracija uz vojno vodstvo se uključila u ono što nazivamo udar u Iraku i omogućili smo stabilizaciju Iraka. Administration with military leadership had engaged in what we called a surge in Iraq, and basically I think we had gotten to the point where Iraq was stable. The government there wasn't everything we wanted, but we were willing to keep a follow-on force in Iraq. Tamošnja vlada nije bila točno ono što smo željeli, ali smo bili voljni zadržati naše snage u određenom broju i stabilizirati region. Umjesto toga, Obamina administracija je povukla skoro sve američke trupe i nastao je vakum koji je popunjen ISIS-om, ISIL-om, Islamskom državom, kako god da ih nazivate. Problem regrutovanja na Balkanu ili zapadnoj hemisferi dolazi od činjenice da je vakum nastao i da smo mi dozvolili ovoj grupi da se oformi. U pravu ste, to je veoma zabrinjavajuće. I ne možemo dozvoliti ISIS-u da uspije. Ne možemo dozvoliti islamskom kalifatu da pobjedi i održi se na tom području na onaj način na koji oni to žele. U konačnici, neophodna je vojna pobjeda nad ISIS-om. Nadamo se da je to moguće i da će to uraditi susjedne zemlje u regionu. Također mislim da slobodni svijet, onaj koji shvata opasnosti islamskog ekstremizma, mora ustati i ako to napravimo, riješit ćemo problem regrutovanja. But I think the freedom-loving world, and the world that understands the danger of Islamic extremism, is going to have to step forward. And when we do, if we do, then the problem of recruitment will which is a secondary result of that, will be resolved. To znači da se slažete sa pozivima na veću prisutnost Sjedinjenih država na Zapadnom Balkanu. Well, I agree that something is going to have to be done. ISIS is not going to go away because of diplomacy. Slažem se da moramo nešto uraditi. ISIS neće otići zahvaljujući diplomaciji, neće otići zato zbog javnih optužbi u UN-u. Morat ćemo ih pobijediti vojnim snagama. I samo bih želio čuti nekoga da mi objasni koji su to drugi načini da ih zaustavimo. Moramo se suočiti sa ovom neugodnom stvarnošću. To je stvarnost koju čovečanstvo mora prihvatiti. Žao mi je što smo napustili igralište ranije, ali je to sada povijest. Želio bih da to nije istina, ali sada se suočavamo sa veoma ozbiljnim rakom u ovom regionu koji ćemo morati pobijediti korištenjem vojne sile. Želio bih da to možemo postići u nekoj široj koaliciji ljudi koji bi otišli i to brzo završili, ali moramo prihvatiti stvarnost. Senator, thank you very much for your time. Well, thank you for the forum, and good luck to you.